Ayo. Hala, ang akong silingan no? Idol, kinsay ka uban nimo diri sa imong payag? Aw, ako ra lagi usa diri sa akong payag lagi dayon sa diri sa silingan. Ay, salamat kayo, idol, ha? Buutan man lagi kay kakaron, idol. Aw, unsa man day tuyo nimo nganong naabot man ka diri sa akong payag ug laag? Ay, minga mong gud sa balay good. Mao nang gusto lang nako malaag diri sa imong payag. Aw, sige, alas. Action. Aw, mo ba? Ali, lingkod sa diri sa akong payag oh. Ay, salamat kayo, dol, ha? Dili ni mahugno imong payag, dol? Aw, dili oy, ligon kay ni akong payag oy. Bisag anay-anay na niyang mga haligi ani. Ligon gyapon ni makabuhat pa siguro ko arig mga isa ka dosina siguro nga piso. Ha? Unsa isa ka dosinang piso, dol? Ay nangandoy mong ko nga nay usa ka babae nga gugmang saag nga maabot diri sa akong payag. So mao ni akong pangandoy nako nga ug diri agid mismo nay masaag nga gugmang saag diri sa akong payag. Aw diri kaning payaga bisag ingon ani ning haligi makabuhat pa jud kog mga isa ka dosinang piso. So nasabtan nimo. Ah, subot pa sabot, single pa day ka, dol. Aw single pa ko oy mao ganay no ug naay usa ka babae nga masaag diri gusto mo laag. Aw welcome kayo sa akong payag bisag ingunani lang akong payag diri kahog noon pero lig-on makalingkod gihapon ug naay bisita mo abot maplastar gihapon ug bisag kinsa nga babae nga mulaag diri ug gusto sila mulaag diri sa akong payag. Welcome kaayo sila diri sa kumpayag pakapihon nako sama nimo nilaag ka diri so welcome kay ka diri sa kumpayag. Sayangan ni mo, dol, oy. Gwapo kay ka ba? O niya wala kay pares diri sa imong payag. Wala lagi mao ganay no nga basin day makajakpat ko bisag silingan lang. Ay, time sa nap. Ay, sabi. Okay. Ay, time sa nakikapideha, dol. Nah, pasensya jud kaayo. Guba pagid ang ako ang abuhan no wala pagid ako naayo ba. Ay, mao na imong abuhan, dol. Oh, mao na nga akong abuhan mao nga wa pa jud ko ka plastar diri kay busy magud ko sa akong umagod. Ay, mao ba, dol? Nabuhi lagi ka, dol, bisag wala kay abuhan. Aw lahi man gud ang akong konsumo diri Ha? Unsa day imong konsumo di ay? Ay unsa pa man di ay unod. Ha? Unsay unod, dol? Aw basta unod kanang unod nga pinabugdo nga humok-humok. Bugdo nga humok-humok, dol. Unsa man na siya? Ay basta kabalo na mangug ka ana god. Ha? Unsay kabalugod, dol, oy? Ayaw ingna nga kanang naibuhok-buhok nga itom. Hala, nataglaan lagi nimo. Oh, mao gid na kanang buhok-buhok nga na itom. Ha? Muli na lang ko, dol, oy. Bye-bye. Ha, unsa naman ning taon ka? Oy, biyaan naman ko nimo diri dili man ti kaunsaon. Alam nga, niingon mangkod ka nga mukaon kag kanang naibuhok-buhok nga itom. Mao gani no mukaon gani ko anang naibuk-buhok nga itom. Unsa di ay na, dol? Basta uban lang sa kuha diri Sa sulod sa ko ang payag na diri sa kwarto. Ha? Dili ko. Bahala ka Alisa, diya. ambi mong kamot ba? Dili. Lagi ko, dol. Bahala ka diya. Bahala ka, idol. Pati ka. Dili ko. Muli na lang ko. Naunsa man ang tao ni bayanan ni. Uy, silingan bayatan mo. Butan man gugo, salig lang sa ko. Ali sa diri Karon ragani ko kakuan sa imong sa personal. Noon sa day ka. Unsa pa? Ay, uban sa ko lagi butan. Di ko, utang bitaw. Mukaon manggani ka atong naibuhok-buhok. Naunsa rin ka, uy. Wa pa gani ka kahibalo. Mahibalaan lang nimo lagi diri sa sulod. Unsa day nang naibuhok-buhok lagi? Salig lang lagi sa ako, dili lagi ti kaunsaon. Bugun sa manday ta dito sa kwarto. Maglingaw-lingaw rata dito Ha? Unsa lingaw-lingaw eh? Lingaw-lingaw, good. Ha? Unsa nga lingaw-lingaw gani no? Wa ka kasabutan na. Na, bahala ka kay dili ko eh. Muli na ko. Sige na. Idol man ka ako nimo. Idol, mantika pero dili pud kumusulod na ng kwarto nimo oy. Ano di magamusulod? Bahala ka diha. Di ka kakita ani. Unsa day na? Di mo gani na sulod sa kwarto aron makita nimo. Di ko, bahala ka diha. Unsa day na ipakita nimo? Ipakita na lang na dira. Gusto ko makita. Oh. Di ara. Mo na imong gipanghambog. Diyos ko, wa pa manggani siguro natuli. Unsa di ka? Partida wa pa na ni gahi. Hilom diha oy, mura manggani nagsili. Ay nagipanghambog oy.